nanso sɛ regina nhwe ya ɔkɔ awade a ɔbɛsa abɛfie ne bɔbɔ yɛ wɔ yesu kristo adeɛ biara ayɛ abusua mu nomi a ɛbɛba bɛdi wonya wɔ awade ɛbɛba bɛdi regina wonya ɛwɔ w'abrabɔ mu ɛwɔ Jesus Christ ne mu yewudi firi mu yewudi firi mu yewudi firi mu yewudi firi mu in the mighty name of Jesus abusua no biara regina ɛbɛdi wɔkyi anase di wɔkyi firi mu ɔbɛba bɛdi mpɛpɛ so yi saa nɔmɛ no pɛgya firi mu pɛgya firi mu yɛhyewo krafi yɛhyewo krafi ɛwɔ Jesus Christ mu arapako shaka ọsọfọ regina nhwe yi no amana nchiche sika basabasa. Yes. What you say? Regina wa ha. You very careful nchiche sika basabasa wate. Na wa nhwe ya ebema wa ho aye odin. Wa wo anasa wo ngoye. Wo ngoye. Wa ware. Very good. And you also ai eye die ya ye e di ato eye di ato nanso me bompa ye wo ye so di mu ade biara ye busua mu no me a ebedi unya ne ma wunya ni je wa brabo mo e wo yesu di mu ye chema fuso busua mu no me e chema fuso in the name of Jesus Christ. Regina na minchira wati ye po me de me number no betu dwa afre me mechira wade amo aye wai ewrade nka ho wate bye bye. Unju betimi afre no waba so 0549 687 100. Ye mame nko ha mame ba ku bi frɛ me owo me ma ye good morning mama Vicky boutique ni nyame ado mama Vicky boutique ni osofu justice mama Vicky boutique na frɛ agro yo mama Vicky no yo nyame sha pa mama me bo pa ye mpa ye ma wo se odoma kuma sha for wadi nyankopɔ mama ni sim yi ne nsi ubre le wate ade biara wo hwɛ ni mu kwa wadi nyame fando ni biara obekino ho pano se wadi nyankopɔ nyine to ase akonya ewo Jesus Christ. Amen. Ma yeda se pa so nyame sha yeda se amen. Osofo Jesus mama Vicky boutique o pentade papa ya mentale wa anko yi no ene wo ba Facebook ni YouTube abehe Minister Justice atari ene ehye no ko gifi mama Vicky boutique ho entintare papa de no mama Vicky boutique. Hello me pa so di ni me bia ofefi ma tele ya le do beka tele Alice o kase fi aferi osofo Alice ne me kasa se me pese me busa se onimobi a oye aduane ho rase o ton aduane. Hello me pa cho onimobi a oye aduane ho anaso o ton aduane ai o aduane ho ade me pa ko mo di aduane usi so le obusuani ai so yo obusuani so ye wadamfo me bi ke ni obi ebi e na ya ko aduane oye di aduane no oye de petrol ba ba ni ka ni mo sofo ye ni agro aya ta ka chen so nte Katakyie live worship why na wanhwe ya baabi a wo ye aduane no obi betimi abeto na duro beto na duwo ho okwa asore be me bompa ye yimpa ye mami ya praise ade biara osusu nyankopon akafa no ho ewo Jesus Christ in the name ye chiman wo yesu in the name of Jesus Christ. 059 421 2823 ofrena ma no afre 0549 687 100 so for your bompai
wo fie na se wo tie mi a wonso betime bio Psalm 91 verse 2. Psalm 91 verse 2. Okay, hello. Me pa cho minya be ma odini be bia free. Nana kwa me ka se free me. Me bom pa ye dia ma wate. Nana kwa me wana oni me na wo ye otwika. Wana oni me na otwika. Uchika. We a driver. Shishaponi biara yashasha dietia wokraro shabre o Jesus Nazareth mesiamo o yashudimo akwamie efenya ko wosuso nyankopon fa na wodi ni tumi to so e wo Jesus Christ admit amen na na kwamie ye po afre me mekire wade bia mo aye wate Eraden kan hono onyo kese adumenti amen bye bye. Hello. Good morning minyu aba odini baby afrefri. For Sina Kasefia Ferry. Osofo for Sina na me kasa sesiye me hu se sofu bi gina ne nchen na sofu ni ni di nkoma ye epe ho nkomo asem. Makalaba o shakataba. Besofu wini bibi men kanchire minya ya mese men kanchire minya ba for si se wonye very careful omompa ye ansa na obewura awari ma na ode ne hu bewura awari mu no omompa ye nya akonchire me ka se sofu no ebia sofu no be ni bibia na wo mu ano bet omompa ye hallelujah ene si ye ma ye ni na wo sa aboa wo for si me bon pa ye dia ma wate oni be biara ye be suma no so o ma metete wa brabo e wo Yesu Kristo na gadi ni mo e wa di Nyankopon twipiansi wo ne kai on twipiansi ne kwai on twipiansi ne kwai e wo Jesus ni mo e wo Jesus ni David se twipiansi matamfo kwai enti ne wo Yesu ni mo watamfo bi o pese obedi ye for si o pese obekọ wani mo o pese o tete wo susu Nyankopon twipia o twipia e si ne kwai e wo Jesus Christ na ready no bomba for say ye po me de me number ne betu dwa frem wate ready inshallah. Hello me pa che odini ba bia wo frefri me pa che o say mami esi wo frefri anwa ba che no wo hefa okay also for that way e was ye koye crusade wa akrofum ye be kwa akrofum akwa koye crusade amawrade Nyankopon ama ne nsa so wo ho e wo Jesus Christ na wadi ni mo mama o yare won enu ahụ asem na kame ba be kan so for once me peja me nsana na nyame won konkon ne me kazen kame ba we ka mama uwo nso wa senso si wonchema mi sesi e bo wadi Yesu Kristo na azu etidi ebu nso no so de ama wate mama where hello my way mami wanti me ni naso okay mami nko fa we hello good morning pacho dini baby afrefi pacho mpese ashebu o ka se fi ashebu a tana so ashebu a he ya
Also for me who said gay ya wa frɛ me sesi no ne nan fofo abɛfrɛ ne so omu mpie na omu pie no kaa na o mafa na o de ko omu di pie no o mo ba no makonya accident na ne nan fo ne bi aprepra be gay we ne wuye mami tie ni ye pa na so me bompa ya ma wo yesu ni mo ya fa say what is say Ajua. Everybody me bompa ya ma ajua so isi wo yeso ewade nyankopon a wonam ni tumi so ababu yeju enne ewade nyankopon ya de sabo reso yi o sese ne mantam piamu ne sadia enne makasa ewade ya resa ede gunso mama me ma esi susu nyankopon ma wodi mbo wura mo o ma nsira mbo wura mo wodi mbo wura mo mbo mbo wura mo wodi mbo wura so yi mbo wura so yi in the name of Jesus Christ. Mama adu anajo ebo anajo 11 a fansuo no tinsuo na no ne fa bi srasra ho ate ne fa bi gu trim ne fa bi woro na as why ne bompa ye ka che nya amen. Amen. It was Jesus Christ. Amen. Mama, enso na bo na jo 11 a fa bi wuro fa wuro sa na bo mpa ka che Awurade se o ma dance en fa nya wo dia wate. Amen. Insira wo no nyo kese adum ninti. Amen. Bye bye. Hello. Hello. Me paso di ni ba bia ka se free. O ka se free. Wo kwa mem. Ye frozen. Majua. Me bompa ya mama ajua nano pe yes onwasa ko wade de waka fa ho no o mani mre mo Jesus Christ ade biara be ya brabu mu kukuruhwi ase biara me chema fu so amen chema fu so amen me chema fu so de wade aka fa ho no emre mo e fini ko woni pe bia obesori etia woni nkuguo woni pe biara obesori etia o nani mo ngu ase woni pe biara obesori etia o yade e kan into dem e o Jesus Christ na bompai adumati amen amen ya banya misha wati kosuati Katakyie live worship Katakyie FM radi nyankopon be okese adumati amen so vusu rate me afre ya bompai Psalm 91 Psalm 91 also for enough for more since abrabona ye bono life is spiritual enti so fu mo problem no one man paye ehia wa na wan kasa no pese wa abrabona emu ye den ma because Christo kura wo bom paye no twere ne say o ye bom paye ye ne fast wie no wo bonsam bowra no
Also for na me hwe mystery bi on. Okay, mystery na me hwe ne say Christo yet 40 days 49 fasting. Yes. Now when we Satan was able to manipulate Jesus Christ. Fasting in late no. Now what one pie. Who can wait to me? Also, they wait to me because I rather me that was simple. What the oh ya ofufra. Was in the man so didn't go sorry die cashier no so. I didn't know Satan you didn't want me Peter Christo who didn't go sorry dance. Now what was one pie? What was he knew what was a medium pie men question? We didn't get walk one because I do someone. Hallelujah. Psalm 91 verse 2. Or say, Messi Radi say, me young cobia na my bank say, me young coupon me de me home to so. Na ono na obeje wo every ofidi sum fufidi emu ni oyare se emu obinka se obinka se Jesus wo ofia waka se Jesus o se obeje wo ofidi sum fufidi emu na wa wia wasaje wo oyade emu osofo ade biara yi yare edenya mema so the word is here oh yare biara yetiano in the name of Jesus Christ. Yes, you will woman. Say a kakonsia. Say a dear. Say a tokwa. Say a sign. I do a wobeba. And away yes, you did more. And away yes, you did more. And away yes, you did more. You come. That's a radius. Oh, yeah, yeah, Bamiso. Yeah, Bamiso. Yeah, Bamiso. Yeah, Bamiso. So, yeah, we can't finish now. Come on, oh yeah biara ya shishe semra me so emra fi ko le me kase fire o wadie sha o yaye o janto
0549 687 100 0549 687 also for be me afra baso me mompa ye mfa ma wo anase 059 421 2823 059 421 2823 rich man wa hwen wa ye mi ye wa ma mani mai oh Jesus. Also for yadibia bobi for so many years. Yes. Uko urani dema ni wardrobe ba ko yendrunku ani gum. Endrunku ani gum owu yade. Ye boss empire. Hello. Oh went me nyina so. 0549 687 100 059 421 2823. Hello. Hello. Me pa so dini baby afrefi. You're from Faustina. Sakina. Uka se free buakwa. So we bobo mpaya masakina why? Minim sakina age but the Radi Yankopon catch them and say odi begina so de be shira sakina and say so onim indomie ya on chance no on prepare so be sa de ni bi. Hello, who also? What's now here day? Me say the Radi Yankopon se men kanjire unie na no pay say adwuma a wo be ya ebema wo the Radi aka fa won bebema wo betime nya ahoto wa abrabom eye indomie so wo be ya aduane beton minim adwuma a wo ye de ushia de pam but wo adwuma nka se wo se wo ye eye sa aduane no wan so vo we me say you na me can say me say you be wo a no hwe ha wa ne ba no si o si ye tenten na o se me be de me ni be ko soja but wo de ni be wura soja ni mu no etu okura ne ba no ye ya wo ntimi anto sana no so nya sana ne ba no no obaba be yi nyame djuma enti na say wasted years be se sekina be tie de nyame kana o ye kremoni de but yi nya ye sum nyame ba ko de nyame nkonkon se me nkan kire no nie obedi so woni so obepam na ade na won pam na ade ni nyina no nyame de nyame aka no na ye de e wo se ebem David no nyo so hwe nyan so David wo hwe nyan so na ne sebre nyan so hwe woti asie na so ye force ne de ne koto sere so hwe nyan ne wo se David di nipa domanim na memanim oyo hempo kase e bia sekina wo biara me se o ta complaining ni ti me se sekina ta complaining ni ti pa ni ti me pompo ya wo Yesu Kristo na so be bia sekina wo biara o susu Nyankopon fa na pasane ne ya na ya santo na to so e wo Jesus Christ Lord adomiti amen 059 4212823. Hello. So hello. Good morning. Me pacho dini baby free. U free abo comedy. Pacho e frozen. Akwasi free abo comedy. So for just say mo mpa ya mama nwa akwasi. In the mighty name of Jesus. Amen. Ewade Nyankopon a wabu di afre wo ha oma adanse empiemre wo abraba. Amen. Adibia wo hwe ni mu kwan adibia wo tu won amon adibia kwesi wo tu won amon adibia kwesi wo tu won amon osusu Nyankopon ka ho na oma wo na montuo na wo tu fa saade no enye nhira e wo Yesu ni mo ye be yesi akwan biala ya break everyone in the name of Jesus, in the name of Jesus. Agosu ma no e me bompa yimpa ye ma wate onu Awurade Nyankopon do aka fa ho o ma ni mrem e wo Jesus Christ dim na bompa adom nti amen.
akwasi de o tu wana mo bia nya didie se be de ama wate awurade nyame nka ho adominti amen Issue betimi afra bus 054968749687 Also for just say yeba verse 6 na ohoye me de bruta yeba pai owuyade obi wayare for so many years na me kaza uko ura ne dem ani wardrobe ba ku ndiro mu a wajiwe owuyade se wade nyankopon so wo man so we so che ma yen so dade a ene so we bia wo nemu a aso a che wo enso we na ababa mmedu mpempenso bi se wo ye jemu kwa wa braba mu no dade a ene so we bia wo nemu a aso a che wo enso we na ababa mmedu mpempenso bi se wo ye jemu kwa wa braba mu no e wo Yesu Kristo na zodi ka se radie mimi na Danquah enso we bia Abba Meshuo, Amania Biara, Abba Meshuo, and Ano pay, the Janto, Towe Biara, Abba Meshuo, Amania Biara, Abba Meshuo, and Ano pay, the Janto, as a fire. So for making kind of sex, you know. We should wait me after Abaso. 059 421 2823 and that's 0549 687 100 0549 687 100. Frenami Mompai and Fama Wati. Or say, we will show Anajubumbo. Where verse 5 on an Americano, Mamma Free verse 4. Or the Nentakra Becca Tawuso. Nanentabai Asena wo. Nanentabai Asena Wobeko Akoshe. Or Chamnin Kataboni no cre. We will show Anajubumbo. Bema etunam awia oyare dom a enenam sumu sofo bema etunam awia yo sofo na no ya asori won hello me pacho dini baby afrefi aduma esuabu a me pompa ye wo Yesu Kristo na ajuati dinu ewade nyankopon enkata wo so wate onipa biara obebako kan ho asemboni ama wo benya asem de me chema fi wo so Yesu na edingwasie biara ye bobode ba enipa bebako kan ho asem a enya asem no kore me chema fi wo so in the name of Jesus Christ. This is the young friend who ye why say na busuani say na damfo minya ba hwe wo ye wate isanze mpanyimfo say ai aboa ai hu ne so hwa na onyini be den onyini be topi awurade nyankopon kan ho ate kosuati Katakyie live ya chie su ebu afu nyina me de su ebu afu nyina no Yesu Kristo moja ni mu adominti amen bye hello me pacho dini baby afrefri atwema ko forigya me bompa ye de ama wate minya ba ma ya ofre me hu say piepie o baby de bana akwem onye very careful me bompa ye wo Yesu Kristo di ma wate e sai biara Mechama fuso, amen. Adi biara Yesu say ye na mo ba so de bra o. Mechamo Yesu de. O
ɔsoso nyankopɔn ne bambɔ nto so deɛ ɔmo ahyehyɛ no so from a flag be timely orchestrated plan ahomoni betumi ahyehyɛ adeɛ bi o saa adeɛ no ɛno na ɔmo taa hyehyɛ a mewia mɛkyerɛkyerɛ da ko mɛkyerɛkyerɛ saa nneɛma ɛno ne yɛtumi hyehyɛ a yɛtumi hyehyɛ sɛ accident we NC time say yɛfɛ no timely orchestrated plan yɛhyehyɛ ne pɛpɛpɛpɛ saa da no wonyɛ wadwene sɛ wopie o nanso wopie yɛ a na wakɔ akɔhyia saa akɔnhyia ne bɔmpa yɛ yi mpa yɛ o onipa bi a yɛahyehyɛ ama wɔ sɛ mfɛ nimguaseɛ ne abayɛ mɛkyɛ mafiri so mɛkyɛ mafiri so mɛkyɛ mafiri so ɛwɔ Jesus Christ binya bɛma nyame nhyɛ a wate kɔso atie katakyi kasa wowɔ na wakoma yɛ ɔya ɛwɔ hɔ a ne wokɔ hospital so a yɛsi hwee nim fa nsa to wakoma so na afei fa wo nsa ɛto wakyi fa wo nsa benkum no to wakoma so na fa wo nifa no ɛto wakyi asɛ wode to spinal cord no ma me bompa yɛ Jesus din edini mutumi no edini mutumi no edini ya setumi no enne me bo sa edini to wuli padiem sa edini to wuli padiem ye yakoma yade a ennam dompani tini mo ba ni padiem mo enne wo Yesu din mo mi body Jesus osusu nyankopon emfa danse ne ya samra in the name of Jesus Jesus come on Jesus come on Jesus come on Jesus come on Jesus now Jesus now Jesus now Jesus come on Jesus come on Jesus come on Jesus come on Jesus now Jesus now Jesus now Jesus now Jesus now Jesus now Jesus on was a forwarding nyankopɔn ɔyɛ ɔyaresafo no prayer resonema wo Jesus aso edini mu adom ni nti amen minya udi no say akwesi Isaac ye program na afre me ne koto coke coke na obakọ akoto no ento puma coke to Coca-Cola ni bi no ne frame wate coke coke na obakọ akoto no ento puma coke to Coca-Cola ni bi no ne frame wate mompa yen famado bye bye. Hello me pa cho dini baby free angona kwanta de wo kawe kwa mu ana okay ewo Yesu Kristo Nazareth yes awurade nhyira wo nsa no dwuma so ade biara wo de wo nsa be so menye nhyira bompa ye ma wo na wo twi se awurade nyankopɔn wo nhyira wo bintumi no me wo nhyira wo nsa no dwuma so ye wo nsa be so mo in the month of August ye wo nsa be ka in the month of August ye wo be to one mo in the month of August awurade nyankopɔn wo nhyira so wo nhyira so wo nhyira so in the mighty name of Jesus Christ. Minya ba nyame hira wate awurade nyame be hira wo nsa no dwuma so nyame ya aduma minim adwuma a wo ye de bede wo kɔ adwuma bia na fansuo ne bompa ye gusu na fa woro na asansa no wakɔ adwuma wate ne ka che awurade nyame se ontutu wanamon ensie eno anu no wo de adanse beba adum nti amen amen. Osofu ose na odene ntaban kese no bekata wo so aka 6 months na afina ko ewie you need the Lord's protection. Kasi Eradi me bomi shamo pa na wie ya me bomi shamo pa wataba kese no bo sumi ogasi mu Eradi wataba kese no pakata me so pakata me juma so pakata me maso pakata me kunso ewe yasini amo bo shamo ya kalala
me maame Vicky boutique entare papa pan fie no ho na wo pentare ahia mama Vicky boutique na wo ba Facebook and YouTube amatare ehye me no me koji free me maame Vicky boutique ho efere ye ni no ba ne din hwani mu wo pe wedding wo nyoma he so wo be ye wedding wo no wo pese wo be ko ye kan say tele ni bi wa kwa pama ye wo wedding pabo ye wo wedding bag chese wedding wo nyoma pa de enu ane mama ewurabna mama Vicky boutique padia enu ane mama ewurabna mama Vicky boutique enti nano pay me kan fo mama Vicky boutique di ama why ye won to match as open tomato open laser to open watch belt shoe no mema no shoe no ma shoe ni obi wo ho afi ye wo eche ma mo peche no mo spectacles no me se wo de bra Facebook na YouTube na bra be he Katakyie live Katakyie FM TV so ye YouTube bag pa quality one ankasa enye togo de ani bi jimi se me de bia me free studio ha de bia me ko ya tare ba ko so for justice jimi mi Vicky boutique de nyam ku bon shira no pa no nya ne kase me yin tade ne se tore bo ko na me wa me se de me bon ne kadodo enti tare papa pa fie de se wo ye occasion bi wo di graduation bi wo ko wedding wo program bi wo MC wo pentade pa dia me pa cho bra Vicky boutique ye ne no ba ne din hwani mu wa fere ya ye ben Katakyie FM building no wo ba ho a chese nyoma be ko ye di ama wa ntare no so de entare papa pa fie no also for your bomb wasen wo hwimi ya kra fifidi sumfu fidie obi sumu fidie se afi wo bekum obi sumu fidie se afi we no wankasa no obemu abre obi sumu fidie se afi we wo obemu aboka wo ye adwuma wo boka sa wonte ho ase eye fidie ni yesumu awade na wo mu no wunya ni je eye fidie ni yesumu adwuma na wo ye no wankasa wo hu so utimi kotena adwuma mu obi a woni ni adwuma wo mu ton the same thing na so wo de ye nto wo se ju business na se na koye pa na so se de nkoye ye sumu fidie wo se obaji wo fifidi sumfu fidie mu obama fidie na bubu ama wa ye den wade ho ka se wade yesu ena no pay le bomi se bo pa ya fidi swin so fidie bia fidi sumfu fidie bia le bomi se bo pa ebubu Wadoma Royal Hotel and they say upe baby ada jojo ho ama wankasa video mateto kama na yo ye party and one Wadoma Royal Hotel Jenano pe Wadoma Royal Hotel fro so pe baby ada pe baby hold conference Wadoma Royal Hotel na no pay o ye wedding bi o ye program bi workshop bi o pe baby pa na wa hold workshop no wa hold program na Wadoma Royal Hotel na no pay your conference room to me from 50 to 350
na chese said the program ni tie bia no ankasa no ubenya oso no de why yes our rooms are they accommodate visitors enti no ba Kumase anaso wo Kumase wo pe ba bia dwodwo ho na chese wo nya ba bia pool no wo kakra na wo no adodwo ho wo odware so dia won wa Doma Royal Hotel me pa cho wo ba dia ba bia be pack o card e manenyo wa de so akura isanse wo spacious car park ho ye be boa security ni so ye 247 the CCTV cameras ni nyina so ebo ho nyina ho ban ebua commentia na we hu wa Doma Royal Hotel your number ni 0558599679 Master Latif Motors and Spare Parts also free Pragia phone nyina enti wutie me na se wono o Pragia na wo de ye adwuma no Master Latif Motors and Spare Parts also free Pragia phone nyina enti wutie me na se wono o Pragia na wo de ye adwuma no se wo sesana ye Master Latif Motors and Spare Parts men kwa laba swanse na se swame so kwa ko top Pragia ko ba bia na wo ba police for no be ha wo kwam ya no for no be ha wo kwam enu ntina Master Latif akofa Pragia no bajaj new type na se say no nkotwe yibi wase ono mfa ma o reverse no wusuo mu ana se wa press na eba na chi akofa bajaj new type na ba di o TVS yesa tonton abobo ya ni bi Sonic abobo ya no Sonic 2 ties ni nyina wonso wani ji moto 2 ties no ho Master Latif tonton ni nyina bi ebu akwa na kisa IBM filling station won ye wo banka we so a ye won ka ko mu he ya washing bay nchen wo pe na bu Master Latif Motors and Spare Parts jena no pe wani ji Pragia wo pe so to Pragia na so wani ji Pragia ho dia number near 054224585 054224565 45865 054224586 and then 5 from Master Latif for announce koje Pragia no na unzu no jiwana wo ye no unzu atimi enya multiple income Rabana Multi-Purpose Limited se passe o dum jajanje ya ne wo enen wo pe adanse hu ne o mapa de Rabana Multi-Purpose Limited se passe o dum jajanje ya ne wo enen wo pe adanse hu ne o mapa de no ne Rabana Multi-Purpose say yes men iron rods plumbing materials POP fiber roofing sheet rebar adanse hu ne o ma keys padlocks ne ne keka hu ni nyina dia me can for Rabana Multi-Purpose na dia me can for Rabana Multi-Purpose na dia Idiano pe Rabana Multi-Purpose brawai ono ne nyoma no wateto so say kama ma mu ye POP ni nyina POP nyoma ni nyina bi wo ho wo ba mama Rabana ona ka jense o tie Katakyie live worship am pa cho bete so kama no ahwe yi ye number ni 0243602815 iron rods no so ye woni nyina bi wo ho ye iron rods no sizes ni nyina bi ye start tonton plywood plywood ni ye wo de mududu ni bi no na face ye sa wo de bubo ceilings ni bi from materials no so crowd and then jai se pass wo dum jajanje ya na obi wo Rabana Multi-Purpose enko ba bia nkoto cement bia ye fake bia na wusi ufie na asase ye papa na se ufie no wan we ye bedwure gu so ano sa company sa de na Rabana Multi-Purpose and I make am for the amount na we 0243602815 Joy Assemblies of God Cooperative Social Service Union trying to show from Aga School a ferry station ya na wo adwuma na wo ye nsuo na wo ton boja na wo ye me patron fasika no mo ntoma na no wa hwe ya wo dana wo sori ya wo baba akona wo ye stubborn no obekwa ko bie wo ntoma na no yi sika no buza na obeka so onim so fabra ne fa beto Aga School ho fasika na beto Aga School ho why anope ya fasika na beto ho bana ne be create account now to save na nika se mu nim say who save na no pe bosia so ani ama bosia kama pa
ye ma obosia wo moka sanse ye bompa ye sa de gusuma na Awurade Nyankopɔn so aye den aye wabusade de ama na ye bosia na obeje ye no ka bia so nsan ma chiri Jano Pefragas 0200171450 0200171450 Kings Metal and Fabrication West from Nanope. If you're rough for now, Mopesa Muye get to Mufiano. Kings Metal and Fabrication West. You are for remember here, for remember here. Nabu Kings Metal and Fabrication West. Nadia Nadia Suson Nadia Bia. The idea Nabu Kings Metal and Fabrication West. Nadia Nadia Suson Nadia Bia. The idea be a fan that dear who idea be a wo ye yen that dear one dear. Me pacho menko baby Kings Metal and Fabrication West. A very ehya and ye wo mim. What trying Fun Farms no free work on about trying Fun Farms and Anabon Kings Metal and Fabrication West. Being a Kings and Nano will be papa wonderful. This is open gate, open container, see a bobo container mount. A dear beer, open see a yellow beer. I found that they also saw the West you feel West stores, open, can say security in a pan or Casano, or the abobo place winning in our home by the association windows. No, there Kings Metal and Fabrication West. Number is 055-9912-862 055-9912-862. Octave Music and Clerical Shop Nano Pay Flow. Away so for now we team open instruments a party but on baby out microphone now you know so the monze munye de and say microphone now bobo o kasema na ebone hwene e patch one top papa no bra Octave Music and Clerical Shop na bra me toto instruments won yoma biara aso down won yoma biara clerical accessories ni nyina sorry ade bia de ya sorry accessories ni nyina bi obenya bi Octave Music and Clerical Shop ye tunton stage la your drums wo your speakers yo your keyboard your guitar your microphone your microphone FM mic na your the wire source ni bi your drums mic ni nyina bi your drive rack your power amp it is the instruments are there ye dey wa sorry dem anasa won so no wan kasa we DJ na wo pemfidie pan so dey abo djuma bi no wedding bi asia your Octave Music and Clerical Shop and pay ebua kwa SDA junction ye wo aka kramo do ebua kwa main market no number near 0246-755-961 0246-755-961 a Octave Music and Clerical Shop Joma Saving International School. Ye fire mofra no ye nya bi enkura ni nya bi school na wo pe ba bi do ba na ko em se wo no wankasa wa ye wa adwen se em nkura no mo makwan a wo do mo be ko school fo from me pa cha me kan fu Joma Saving International School na dia ma emfa wo ba ni nko school bia sa akwa emfa wo ba ni nko school bia sa akwa ani ko school e betete no nyamesuro mu ya mani nimdia papa na afi na akura no nyina wa be panyimpa aha no ani Joma Saving International School in Nebehi ISIS Junction after Nebehi ISIS Junction wana Joma Saving International School. You see a teacher for you very neat. The school ni atoa found ye the gate atoa no to ban when you rema we very safe. Ye the CCTV abubo ho nyina classrooms no TV bobo e ba aduane sem so mu didi kama abofra na post school ni so me pa cho won nanti o ye de net school bus condition kan we say ba abofra no ho ne de na ba be su fie say twan as abofra no o ye very safe it na no pay say o abofra no pay school bi de na ko na baby a wo no so wo mo nhye dan kira de wan kasa woni nhye dan nye hu sa de me pa cho fa ne bra Joma Saving International School abofra no ye very safe and pay number ni 0245 081 871 0245 081 871 a Joma Saving International School. Richmond ye ko yi de Mamencha Glory Plus Enterprise o so full life.
Glory Plus Enterprise wo Sofula Mary Amufa na minjana pa supermarket no just bibia bi wo ye wo mo ye wo bibia bi me ma mi si kwani so kwada so jum market wo ni fo no mu ono ni kunu ne ye ni ti matari bi obi dia be cheme me ko me tele ni pam no twetwa wi amaka so fa mama mfa nko mama si kwani ho no nye ni ti ne kama pa yechia obi a rade nyankopon nye obi a kese na me ya ntoma e china so ye wa ye bo bompai. You see, in the month of August is your month of consistent testimonies. Adansia etuo enchada. Your friend another unko senior. Me see ubetimi support program no wate. Ope se program ye kwaswa na ye here will support. Ye here will support. Wan kasa wo ye business bi na pese ye bon wo de ro so de ma wa ubetimi dia ba na ya bon wo de ro ya de e dia ma kama pa. Number ni 0549 687 100 0549-687-100. Me pacho ye mobile money. Intika krebia opeso. Intika krebia opeso wo sendi bia ye begina so abompa ye di ama wate. So baby pay ayaresa wan kasa mu pa ayaresa we di akwantuo won sensem bi na afi obi ye okonebra konishima ye atwadi wo pa wade wo pa wo a me pa cho betimi asende e mobile money support nyamedwuma na awade nyankopon so nye wadom wate afodie menyame number ni 0549 687 100 a mobile money 0549 687 100 0549 687 100. Also for sa number we are so ye me number. Yes. Oma me ka se ye pon o mum frame na me che o makwankyere no. Ye pon me sorry ya o mum frame. Na me nche o mu de wo so o mu ye na awade nya me mfa dance ye mfa mo. Frame na nada nko senior nya me adoma chena. Ye wa ha. Fansa to akoma so na me bom pa ye mfa mo. Me bom pa ye ma obi a wotie ye na no pay say. Ensi ye. Amen. Ninsi ubrei. Minister just said wo nchie bia na. Asa wo hwe manim no do. Wana ochia no. Oyere no wa wo. I don't hear me nyanya bio. Me chia Katakyie FM. Na me chia minia Prince. Abebi what the bomb timu samenchia no. Prince wrong. Prince wa hami asamenchia. So onchia no. Samenchia. Nezo utie pa. Utie pa. And the Prince London Bridge. Ciao. London Bridge Hotel. Manager Prince. Tiene the utie and the watch. The machiano. Okay, wonderful. I mean, she'll be an only be a from another uncle senior. Rich Mochim video in mamma. It's a bay or shoddy pa. Into new fridge medium, Miss month of August. A radidia Nancy Bebro. See me, they may sorry, so I'm a DJ tinker, and so I'm a teenager. Maybe she and me, bye. Amutofoni apomedin padie enwani Afori Community Hospital enti yade bia aye krankro bia na me kanfo Afori Community Hospital de ama ye was special clinic for ENT any special doctors a awoma special treatment we don here chi kwan ewo encarry Afori Quantum Pono so ye ne enunkra farms ina bi nhwe ni bibia ni afre 0240 176502 Afori Community Hospital mapomedin hu hiaye
Katakyie 90.9 FM in Nigeria. Se fie beye fe ayenika na ye ejapatas esanse already main distributor edema twaifo enti se eye wall tiles, compound tiles, bathroom tiles, bedroom tiles, polish and unpolished tiles na no ejapa tiles and American for the amount enye no nko yes our basis shower cells and afel crampo Italians door papa enti se ye ensole companies ya odo schools Munina mufuma ninche ejapatas na edani mumu bibia ni afre 05529534440. Baby ayedi obiatie Katakyie 90.9 FM Nigeria. Se fie beye fe ayenika na ye ejapatas esanse already main distributor edema twaifo enti se eye wall tiles, compound tiles, bathroom tiles, bedroom tiles, polish and unpolished tiles na no ejapa tiles and American for the amount enye no nko yes our basis shower cells and afel crampo Italians door papa enti se ye ensole companies ya odo schools munina mufuma ninche ejapatas na edani mumu bibia ni afre 05529534440. So this year free one eya nemu so wanya bia pa ankura na ya na ya wehosem enti na American for afori community mortuary e dey amount sanse ehode oda wasonjo efise bibia ense sanse ehode one man one seat afori community mortuary obi ye chia kwan ewo enkari afori yeni afori community hospital ene bon bibia ni afre 0240176502 afori community mortuary one man one seat. I'm feeling the hate with my J's. We listen to DJ Atinka. DJ Atinka, Jack with the size. This one must be taken for the top. You can't stop it. Let's get it. Munshani wachre. Be
shit. Yeah, but you know. I said no way. I said what's it to my day? You ain't come yet, yeah, but it's something. Would you try me? I want you know. Yeah, me a super happy watch. I'm a super 9 FM and Mogya. yeah, for a minute. Obedience. 90.9 Katakyie 90.9 FM and Mogya. Yeah.
Katakyie. Katakyie 90.9 FM. Katakyie. Katakyie 90.9
101.9 FM in Mogya. Katakyie 101.9 FM in Mogya. I'm